Yang bini berpuna aku Saratchandra Sharma impact news ke manung na taram no. Jadi ngasih manung na ke topik say importance of parliament as an assembly habis itu ni. Tasengna sab sana sang iraga di kara sang do kita ini idra bayu ani tahu tu importance of parliament and assembly hari penganda Manipur ki hujung hujung isu sing kita parliamenta hujung pembati hokti hokraba tahu tu Manipur ki isu ki matang kita ida kan opposition na su kan irang hopa aduga BJP ki side te su hujung high risk allegation se opposition na parliament si fazana debate oina chathaba yam smooth oiba debate oina chathaba du yahandri habi allegation duni opposition hari madudi matam piu chap chana matam piu habasi ruling ne yate at the same time opposition ki side te hari se Manipur ki issue ki matangda both Rajya Sabha and Lok Sabha animakta Narendra Modi madudi prime minister la akanda magi statement pigadabni habagi akanba pressure am laibna maram odakanda Monday bhauba parliament session si adjourn togibani hoji phawda legribo parliament session ki sitting thing da yam smooth oina conduct tawudri hoji mak uba phangdri aduga lona Manipur ki oina hairag yeng pakanda Manipur ki issue ki matangda different political party opposition gi natrakana akhang hai mayam sing kari sing haibibada Manipur ki assembly session kawgadabani Manipur ki issue ki matangda khanagadabani aduga what if logadabani haibagi civil society organization kya gi makai desu lawdi lawri aduna ngasi ki khana jagadaba tanjasi matu maru oina parliament ki aduga assembly Manipur ki issue khanarakpa kayam maru oi bajat no haibi matangda khana janaba tanjani lo election bi bi guest singdi ai ye ithang thang phambi bi se Rinku Khumukcham editor Imphal Times ni ai hana maru Rinku wetaram nok sari Rinku election bi se Dr. Thiyam Bharat Associate Professor Center for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy ni ai oja bharu psu taram nok sari aduga oja bharat ki oida ai gen hek ta thana phaminajari bi se Kshetrimayum Shanta Secretary CPI M ne ai tamu Shanta bu taram nok sari tamu Shanta ihana na thambi do se maroina Manipur go ina so assembly phamu assembly ko aduga Manipur gi hujuk lediba burning issues ki matangda what if sing low haibagi akanba wafam sing opposition ki side tagi different political parties sing civil society organization sing individual sing gi maike tagi thamdadi hoji phobudi ko udri dona India gi oni yang pakanda union gi oni yang kanda center gi parliament session hogdi hogre parliament session da Manipur gi issue se opposition ki side tagi khanagadobani aduga matam chapchana pigadabani aduga both Rajya Sabha and Lok Sabha da Prime Minister thola kan statement pigadabani Manipur ki issue gi matang da haibani ruling ki side te hairisi opposition sing se sarang narga toi aduga debate pamdaba mali debate gi cheli habi allegation ma tholi aduga swai kanda opposition dagi hairapa kanda parliament gi rule 267 madudi chapchana Manipur gi matang khaktama khanaba atopa business sing kari sing pusalakta habi gi pressure am sukana piri tasanta ihan anba remarks comment tamini akoi Modi ji akoi ju khallam hamadas Modi na hairadi losan be yare adu moi ji gyam mi ta do kari da hairi no khangda mai si ngasai akoi Manipur da leiba hojiki leiba violence ki losan ba nataba violence escalate to hunna woina thopa ma gi si ada ma je wakhan ji kan khanda ba man ba akoi myam changna tawri akoi bharat pumada ma wanga han na khona na ba ki tang kun nga July sida tawdori bharat pumada se nahan je akoi gi mi lak hen tin bana Kerala da movement tawri akoi Manipur sida ko bharat pumi issue raba aduga prithivi pumbi issue raba adagi yong yumlong na ba akoi Bangladesh ki sarkar je ki kaino da Manipur gi nomei se lakhibra lawhibra lutogibra khangdaba mayam si yawrukta sita go kaino sida ma yawre khole paunari madu nomei jam lei khre aduna nomei lawhibra lakhibra khangdaba nomei sing si thisi akoi yumthang nariba leibak ayam bada yawna khre aduna machine akoi po adu singma policy da yam ing tapa waro sinno pro no hona ga drairaga ngasai hoi tawhidaba budi tawhidaba ni aduga ngasai nupi macha ni khongoi na bagi aduda putho adu win tawgreba mapungda adudi machi neba khongoi lani matam ne se akoi kai haitare nasi matam da su akoi kaino da Germany kangbu sing sina Jews nupi sing tawri ba kholi oli ba mayam adum thoi ba ne ba machi thokpu do akoi kadem tawi adu maduna mangda putho ga hana diya kumai to santi porkadage normal si restoration tawgadage aduga lay ba film ji kumai santai gadage haibadu ne maru da magi di hana khanna ban hawreba madu akoi Manipur pumadani tawisi akoi
नुपीदा अदुमाइना मोलेस तौबा कुकीदा हाइरो मैतेदा हाइरो नागादा हाइरो एनीवे अखोई तौबा पामदे अदुना अदुने तौदे मखोइजे वारोइसिन पुसनबा पामदबरा अदुई मौता सिगी डिविजन से सुम एस्केलेट तौलगा political khudong sablo no honar bai se ai di sin da bangam da na makoi BJP police ai ha mata akoi Narendra Modi na tawreba nahan gi keno ai yamna fazana ai yani da ban phondok se okay hojiki le sathari ba violence yam sensitive oi ba case ni aduga masi malem gi tongan ba mapum da ju khangda ba di ausalaktre hai tare adu aina hojiki jasra na hangbiri ba wang sigi mari le na aina hana wama foina recap masa am tok jrake hei me gi tarik hom degi thoglai ba thodok si da chawrang mi lising mi cham ga ni pum legidram ni ko adegi mi chamri mu aso pan yawn gre adegi more than 50,000 ji displace ore ga lere yum kai lantum ke ama mai thadok re mangan gre adegi police station degi nomai lising mari lakre aduga recover to budi lising amaga kar tawre andai aduga hoji hoji su होगी डिस्ट्रिक्ट मंगागी चिंखोंग चिंगया द गन फाइट लेप्री अदुगा हुजिक यममै थापजु लेप्री अदुगा हाइबा ओइरेबा वायलेंस सिगी कनोसी थौदोक्सी मपान गी लमदा कोई हाफ बैकेट स्टोरी होइना हाइदि मपुं भाबा अचुम्बा मरिकचुम्बा वारी होइना चतबा कना थैरगा चतबा अमसु तौबगी अइना सुम उजबा हाइतारे अदुगा हंदकी वीडियो अमा वायरल होखिबा अदुगा पार्लियामेंट सेशन हौद्रिगे मांगदा ओइरखिब फिल्म सिदा पॉलिटिकल पार्टीज मैमसना इंडिया की प्राइम मिनिस्टर उननबा क्यारग हन दिल्ली दा चलगा अपॉइंटमेंट लौनबा होनाखिबना ताइना सुमनिंग संजबदा हाइदि खयामबन की इमाइवेल वुमेन मैमनसु दिल्ली दा चलगा अपॉइंटमेंट लौनबा होनाखि द रिनाउंड थिएटर पर्सनालिटी मैमनु चलगा प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट लौनबा होनाखि अदु अपॉइंटमेंट फंगिदे मदगी महत्ता प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स अमसुंग इजिप्ट चथोकी अरे अदु मतुंगदा अमुक कदोरे प्राइम मिनिस्टर की लास्ट की मागी पुकनिंग की वारोल मान की बात लाख मतमदा मियामना मणिपुर की मियामना मोंडे एक्सपेक्टेशन खरतोगी कोई लेरिबा थोइबा वायलेंस की मतंग द प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन खरतोबिरा कनेना एक्सपेक्ट तरम अदरसु पलकिदबा अदो मियामना साउदर्न रेडियो जी सोरोक द लंघाय तुगाइबा अमसु उगरे हाइतारे अखोइनी येंगबा मियेंगदा मणिपुर थोइबा हंदक मे 3 दगी हौरअगा हुजिबोक चथरिबा तोंगान तोंगानबा थौदोकसिंग अदुगा मसिगी हौरकफमगी पोट नैनरप मतमदा मणिपुर की इशू से अखोइगी नेशनल मेन स्ट्रीम द लेरिबा पॉलिटिशियन सिंगनसु नत्रगा मीडिया सिंगनसु नत्रगा एनीबॉडी मेन स्ट्रीम द लेरिबा सिंगसिना करियुम मतमदा पिकपलमनी मोइदा थोकपा थौदोकपु करिनो हैना लैथोकपा मानबगी थौगम उजे अदुबु हाइनाबा मले फिजिक्स दगी कनो लेरिबा अखोइगी हुजिकी बटरफ्लाई इफेक्ट हैना मले बटरफ्लाई इफेक्ट से बटरफ्लाई एज ए पिकख्रबा अखोइगी कइनोने साम खंगनि पाइबा मधुना समुद्र की इरोल नुंगसिदा मदाई एरिया दुदा बटरफ्लाई दुगी मागी इफेक्ट तुना अचौबा सुनामी क्रिएट तौनमीबने अनवाइन तौदना मणिपुर थोकपा सिगी हंदकी वायलेंस सिना यैर थोलकपसिदा मोइना कैसु थौसारमदबा इवन प्राइम मिनिस्टर ना नुमित हुमद्रागा निपानी गांगदना लेरमबा अदुम इशू अमख इंपोर्टेंट ओइना लौदे हायबनी मीडिया ना मसिगी पोता पुथोरगलिसे मागी इंटरेस्ट TRP की वाफम दे थमगा अद्वाइद ngakta चलमबगी पोट उबदो कमाई तोगेदा 2024 की इलेक्शन लाकपा अदुदगी होल यूनाइटेड नेशंस की अदुदगी होल कंट्री वर्ल्ड की कंट्री सिंग हाइबदी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर ओरिब सिंग अदुदगी यूरोपियन पार्लियामेंट की मागी मेंबर सिंग अदुना सिगी इशू सि पुखलकप सिंगदा हारिबो मणिपुर याम पिकना मोइने खलंब इशू सिना मालेम पुंबा येरे इंडिया की पोते येरे अदुगा पॉलिटिक्स की ओइनसु लाकदोरिबा 2024 की इलेक्शन दसु मसिना इंपैक्ट सोइदना तौरबा याय एबगी वाकलोन खनबा मानबा मदि अइंगोदा याम चावना उजे अदुदैतुदा अखोइगी मैना चाको फीसिदी याम कुइना कुपंगमदे अदुम चाखलगा अचाकपा मैसे फीने कुप थंबसी यादेदना अमाइना चाखलकपा अदुमाइना हंदकी आफ्टर 76 डे ओजाना हुजिकता हाइबिगिबा अखोइगी मॉनसून पार्लियामेंट सेशन 20 दगी हौरिबसिगी नोम वालिंगै अदुगी नुमिदांग अदाइदगी ओरमान हौगला कांदा वायरल चखलकना तौरिबा अदुगी कनोदो अखोइ याम नुवाइते अदुगी थोखिबा थौदोकतो अखोइ खुदुमंग नुवाइते अखोइ खुदुमंग कंडेम ओय